Nā, kia hoki atua no tātou ki te ipu whutupōro o te ao. I rotorua i te ata nei, te whakaaturanga hi kawe e pāne ki te whakataetai nei. I reira tahi hoki te marea e te tiro ana heaha kei te aro a te marama o whiringa ānuku. He huro ki te kaupapa kua kawea mai nei ki wainga tonu i te taone o Rotorua. Ka tika rā kia mihia. Ka pai nei mo ta hāpori nei o Rotorua, e hui hui ana ki mua nei i tēnei whare tāonga, hei runga i te papatapu, ko te ingoa Māori tūturu o tēnei, ko tā wharakuru pēti. Kei te ko te ngākau no te mea, kua tai mai a Rotorua nui a kahumata momoi ki te whakatūwhera tēnei kaupapa. E hara mo te whutupōro anake, mo te hongonga tahi i wanganui ngā hāpori, ngā hapu maha huri rauna i te motu. And just that whole kind of excitement, World Cup and, waiting for the onslaught of people to turn up, so... E hara i te mea tauhou ki ngā iwi kāinga o te taone nei, ki ngā tikanga o te mana ki tanata. Nā reira, he maha ngā rōpū kai te noho reri ki te pōwhiri atu ki ngā manuhiri tūārangi o te ao. Ka nui nā kōrero nei hiri rauna ai ki a Rotorua, ka whakarite hea mai i nā marae maha. Nā marae tainoa tika hō tērā ahu atu ai ki nā wāhi hāpori tāpoi. I don't think we'll ever see the World Cup back here again. This is the time to experience it, and for those that have got kids, take them along so that in 20 years' time they can say, well, I was actually there in Rugby World Cup 2011. I roto anō hoki i ngā piki me ngā heke kua pā ki ngā whānau maha huri noa i roto o te wairiki nei. Ka tika hoki he kaupapa nui tēnei, arā kia whakanuia. Aira koena, tūwhera mai, tūturu whakamaua kia tīna. He rawe, he pai te kiti i te maria kua tai mai te ata nei, mō tēnei kaupapa tino nui rawa atu. Tūturu he wā whakaohohotanga, arā ke, matika mai. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.